so bilangat mi iso ginawa kita sundung padita mbak ina nunggu pitong kiat kita penggamon kute batosta isom kapatayonku aruwol itigin nawoku pitong kiat dan pinokya nunu diauku kaanu monorimo nosinggalan itigin nawoku apa itmi agal tampadu ngaku rayan itinoralan di koroyanu Om sopi ukus om sopi langan mi iso ginawa kita sundung podido baino nogo pitong kiat kita na om gamon kuti batosto isom kapatayonku nawoku pitong kya dan pinokya nunu iyauku kaanu monorimo no singgalan mitigin nawoku opo itmi agal tompodu ngaku royon itinoralan di korohyanu Kinaantakan di tepi upo santo